Ituura-ini ria Matangi-ini Ruiru kaunti-ini ya Kiambu ni kuo Raiya ya 100 na ria kurekuirwo ni kuuma bururi-ini wa Ethiopia maithukiirio na guikio ngono ni mabiitha borithi kuria mekuhingiritwo nyumba-ini ino. Kuringana na kamanda wa borithi Juja augite gutire na maratathi maronania uria Raiya ya makinyire guku bururi-ini undu umwe na kuria maratwaragwo. Ya miaka 15 na miaka 40 na tunashuku kwamba wanaweza kuwa wametoka nchi jirani, nchi ya Ethiopia, na tunashuku hii ni mambo ya ulanguzi ya watu ama human trafficking. Migarusha augite andu eri na aria mararugagira Raiya ya nimaikitio ngono uthuthuria makiria ukiambikwo niguo gukurana no umarehete guku bururi-ini. Hatujaweza kushika mtu yote mwenye tunaamini anahusika, lakini kuna watu wawili ambao wametueleza kwamba wamekuwa wakiwapikia chakula. So hao ndio watatuelekeza kujua mwenye alikuwa analeta hao watu ni nani. Shukuru wananchi wa hii area ya Matangi ambao wametupatia hii information yenye imetuwezesha kufika hapa na kupata hii kazi haramu ambayo inaendelezwa hapa, na tunawaomba wawe waangalifu katika neighborhood yao. Aikari ya ituura riri matigitwo na kimako kinene makiuga andu aya kuonekana mwena uyu ni kumongereire guoya amuciko cia wikinaĩ ni ikoretwo igitabanio mahinda kwa mahinda mwena uyu. Turi na ciana nini na tukagia na kimako kinene muno ni kurigwo ati andu aya mararehwo guku ni biacara iriku iri guku na ugiteri wa guku ni uroneka ni ugiteri withi muno tondu ni kundu kuroneka ni gukura na ni kuragia na maundu maingi maraumira mara ni kuirwo mara gate ni irutirwo ona gukarigwo ni nako tukarigwo atiriri hihi ni andu muthemba uriku twi nao ona ciana ta ici citu cingioka kuiywo ri tungiciruta nako ni kuri na kiha kiu kia itura tutirona guikarite na riera riega ni tukwenda turorerwo nginya ni aria tuhete ite. Mabiitha a borithi ni moritio kugacirithia ugiteri niguo gutigirira undu ta uyu nduneyumiria ringi. Ngiribotera Kameme TV, retorako ni Wanjiru wa Foro.